Prime Minister Modi ki Manipur Khongchat Meeyambu Usit Thawoidabani haina MPCC ki President Meghachandra na phongdokre. Angel Hospital ki Managing Director Dr. Yai Khomba Taurem gi Laikhidrab Apokpa Taurem Kulasandra ki Mingda Sei Khuding Leptan Pangthoktuna Lakpa Taurem Kulasandra Merit Award ki Tarilak Suba Oinangasi Mahiro Yankhaide Award Lanthokre. Imphal West Springs Club IW FC Kombongi Makhada Club Asigi Community Holda Taurem Family Amadi Friday Swing Anina Punna Kusamnaduna Pangtopa Tauram Aduda MPCC President Meghachandra ex MP Dr. Tokso Maina MP YCC President Wahengmam Ananamasung SS Career Solution Director Silomi Sanjen Bamna Singmamaru Waiba Miu Simonasar Yaki Kontauza Assembly Conspiracy Manung Sanba Kombong Akoba the Labor Class and Masung 12 Parikiada Mai Park Laba Mahiru Masung Tongan Ba Competitive Exam Kayada Mai Park Laba Mahiru Singda Manamatum Lantoktona Pungin Tawatki Taramadra Saruyaki by MPCC President Meghachandra Hai Prime Minister Modi ki Manipur Khongchat Meeyambu Khaluba Singh Taiwanare Khongchat Aduda Maite Naga Koki Lady MLA Singh Punna Unabagi Tanja Laukide Prime Minister Oina Political Party Singh Miyoi Amata Kaubagi Wafam Laikide Congress ki Matamda Sagalamba Project Singh Sangananaba Audience Khara Kauraga Laklamba Khongchat Asi Manipur Meeyambu Usit Thawoidabani Haina Magna Makhata na Phongdoki Sangabagi audience so idena foundation stone onnalabagi audience so idena company ekoi important koi de relief camp da lagi sigi timeline na piraga action plan piga da bane na sidi relief camp gi awaba national highway gi athingba masi ba ka prime minister lang ko dikuk to bo kinga lagi basida wahi ma open bi da se ka kun pan wa pan ekoi da basi national highway thing basi da sida ko wa basami samaya why am I base? Masih kan kau itu masuk rasionaliti tahu waktan beliau. Mana lak masini Sangaba foundation stone umba hai masini normal pengapa bani. Mana dili lagi bulan pasir. Mana ngasih lah ida mana orang kau tu ngerang apa masini. Masini, baik